بویرا عێریشە چەکدارên داعشê li ser zindana Sînaaya Hesekê karvedanên cuda li pey xwe anîn. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ragihandiye ku hêzên wan dest danîne ser hejmarekê ji avahiyan li nav zindana Sînaa û nîşan bûyekê jî daye ku heta sibeha roja sêşemê 25 çileya 2022yan 505 çekdarî xwe ra dest kiribûn. Berdevkê Pentagonê John Kirby du konferanseka rojnamevanî de behsa vê mijarê kir. On coalition support for دربارەی پشتیوانیە هەفتپەیمانیە ناودەوڵەتی بۆ هەولێن بەردەوامیان هێزên سووریا دەموکرات بۆ سەرەدەریە لەگەڵ یاخیبوونە چەکدارên زندانê ئەس پێشنیار دەکەم پرسێژ هەفتپەیمانیە ناودەوڵەتی بکنیژی بۆ هوربینیên زێدەتر لە ئەگەر بە ئاوایەکی گشتی ئەم بەئاخەون بەرینهاژی مەهنێکی بەحساوێ بابەتێ کرد ئەم هەفکار بوون لە پەیداکردنا چاودێریە ئستخباراتیدا دەدەما وێ بویێرێدا مەب درێژەهیە وێ ئۆپۆراسیۆنێک و چەند ڕۆژە بەردەوامە زنجیرەیەک عێریشên ئاسمانی ئەنجام دانا ji bo ku çekdarên Daişê bi horî armanc bikin ku ji avahiyên navçeyê êrişî Hesedê dikirin. Her wiha me piştevaniya bejahiya sînyordar peyda kir û bi awayekî stratejîk me çeper girtine ji bo ku alîkar bin di parastina asayişa navçeyê de. Weke nimûne me zirîpoşên şerker yên Bradley li serê hemû riyan daniye ji bo ku weke berpestekê alîkar bin di girtina riyan de. Wata me piştevaniya bejahiya sînyordar pêşkêş kiriye. Ji xênî wê yekê jî ez dikarim ji we re pêşniyar bikim pirsêj hevpeymanîya navdewletî bikin ji bo destxistina zanyariyên zêdetir. Wezareta Derve û Geşepêdanê ya Brîtanya di twîteke nû de ragihandiye. Êrişên Daişê li ser zindana Hesekê hewla keşkestî bû ji bo nû avakirina hêzên xwe yên têkçûyî. Hevpeymanî di misogerkirina têkdana Daişê de ji bo pêkanîna mebestên xwe berdewam e. Her wiha destxweşiyê li hevbeşê xwe yên Hêzên Sûriya Demokratîk dike derbarê azahiya wan di bersiva li ser Daişê de. Ev êriş û êrişên din li Sûriye û Iraqê metirsiya ku Daeş li navçeyê durust dike bi bîr ametî ne. Şrovekarekî siyasî jî ku beşdarî bulteneke Rûdawê bû behsa mijara zindana Hesekê û metirsiya girtiyên Daişê li ser hemû navçeyekî rû got, divê Hesedê û Iraqê guşarên xwe li ser civaka navdewletî bêhtir bikin, da ku ev girtiyên Daişê bêne vegerandin bo welatên wan û bêne dadgehkirin. اف موضوعات زور مهمه يعني براستي اف وقت بيجن ولاتت هنيك وابت اولاتيت وانا زوربه يعني نوكاية زندانيه حسك دانن قبول ناكن فان زندانيت خو فان تيرورستت خو بقرين نواب ولاتت خو ودادگاهت وانا كو دي اوي دي بكند مسؤوليت يتهيلا دي اول زور خرابه براستی او همه تلادی سر پشتا وکیل بیژن قصده اف چند وکیل بیژن های پیمانی وید راستی اف جاره به جدی چه عراق و هر دیسا و قصد زختکل ها پیمانی نو دولتی وان ولاتا بکن و میدیا پی قصه بکن لازم چاره سرکی بو وانا ببینن. پێنجشەمە بوری 2022یان شانەیەن veşartiyên Daişê bi 200 çekdar û otomobîlên bombekirî êrişî girtîgeha Sînaaya Hesekê kiribûn. Da ku serkirde fermandar û çekdarên xwe yên girtî azad bikin. Lê piştre şer û pevçûn di navbera wan û Hêzên Sûriya Demokratîk de derketin. Hesedê roja duşemê 24 2022yan ragihandibû ku di şer û pevçûnên 4 rojan de 175 çekdarên Daişê hatine kuştin و 27 شەروانên Hesedê jî şehîd bûne. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.